Aku belajar pi warok ki praloki wasnyau suk wo pat yiki video hau new channel te hakani ke video kwa open snyau chapi wa here dor uso watermelon hadin wayap ki so nguchi family nei wabam ya uni uso hawakam te hewan ini wajia te ton up yakani ke video hadu wakut khanang wayo tip iyai wasakhiat te ladam pwe mu de pi subscribe your new channel snyau bhai subscribe we khnyon how to bell wa em hai tu khanang wayo ten cho cho pi yo yiki video wathami te ton dangi hadin wayap ki so nguchi family hamambai nei wabam ya uni uso patho namo watermelon hakatu ka arpho nyau tarik ubna uso arhaja arpon ru ki wa haperdi irta khatli waso house nem irta ha iwada prai we penhir ki hadin wadep ki ubam ya uni uso ki wada kitli bo cha hospital tang wada yap no ki wi hadin ka wi wan we ki pulit de suba ki wa boy wa yo food poison ki we de suba le wana iti iwabam ki ya uni uso patho namo watermelon nei liang ki doctor da pentip ki wa ini mto ka food poison tang wanang jur ya i food poison le dei wa ong le wa ka food poison em wara u effect ko kamte we dang thu ki le ye jing sakhiat kam wa man kat ni we nin kasngi ki wa kre ka food and drug administration ki wa da perchang wo survey na du ka tu kasngi sunday he ya to wa ini i wajia da pentip ki wa da chemjing e bha ki wo collect ya ki sample yong ki watermelon kat wam md ki wa ya dai watermelon hadin wajia kamte te ye uman wateng ki ya cha takit ki haki pulit te dam ki wo ya dai lane ye wan uman le na ki wi wan ki daw nin kasngi wanda here idor uso watermelon hamombai we ite to santangka don hi kilo kat wada duna ki bru wathet watermelon hadin wayap kite ki sungut nei wabam ya uni uso hei wa hachwa ini ijia da ya dai ki mduna ya san phau tangka kilo iwamut da here dor sen don uda so phau san tangka kilo we kam waman kat ni da dai ki udu san tangka he kilo te du kini don hi ki wakwa open snyau chapi ye subscribe we like ki video khanang we yo ten cho cho phi yo ye ki video wa thame khub le chibon